E whawhelo i atu i lau sira mai mai Samoa i le nei vaenga proklame o le afiafi ne o le asolulu. O lea ua tātonu le lima i le afiafi. Ma lor soifua, ma lor le langi e mama. Ma tau lua foi ma le afionga i au mua. Ta ngafa i le nei foi vaenga ua foi lau whaafonga mai. Ona o lea ua whaea, foi le uso nei ua whaea i pāpāo pa ia o ainga. Ia i le suafa au mua ta ngafa. Ia o lea lau ma whaatasi oi ma le uso nei. Ia au ala tātou whelo in foi ma lau sira mai mo mai. Ia mea tutupu i Amerika nei. Ia mesisi o tātou tunu. Ma lore no sai. Ia whatalo whatu lau a fionga a mua. Ma lore soifua maua nei foi vaenga lasa. First of all, congratulations, Lee. Yeah, the fire for him. I must for you. Ua fire for pa yo ainga ile. Na foi tuole. Tatu ainga ia ma lole. On sai ma lo for pale mai. Ia. Me fe mga renga ni as. Ia fe ma sangi lava i tu e mule ko le nga fa kai fo e mal. Pa ia las yo sa mo mule ya ngoe. Fa funfunga mai ele nge po klambe ile. E fa kai ko fo ile. La ainga sa pongkule wa la ku fa e sa ai wa fa ingoa ia o le ngei so fa kai lenga ile wa yaso lenga kia ngei ia e foi wa sui foi la ngonga ma ulunga foi le I ngako wale ile foi le aso ko nga yaku ia mule ko lenga fa fkaile pa ia foi sa mo sa ul mawinga ngi yaso nga foi sa wa yaku ila ko la sunga le aso ma ko kelo e ma nga ia maulunga la solitu ma nga ia le ko kele foi o ngofu sa fai ma ai ko kele foi le o le mesiding kau o le wa yaku o le firma le firma ia pa kele lenga fai le fai le loku fa pe foi ko nga ko le la inga sang ko kele le sa yang la ko mai ia ye ngofo ia ma ngofo ia ma ko ia ko sfumo le ngo le sa sa fucking ole aso ma lo soi fu ma lo le fo lau ma lo le pale mai I fe au manga luenga le nei aso la ave lau mai moanga ile talo tau ya foi mai ia on tato fasole ma te mai ta ia Lagi Keresoma. Soi fu mangnui ai lau a fionga te mai taisini a langi, ma alor soi fu maua le nei aso. Ma alor fu tau a tai, te au manga luenga. Ia, soi fu mangnui ai lau a fionga. Ia, langi te manatu o faisi o pisi, ona o le fu o mai tau atu o le atunu ne vai tau le telo le vesi Samoa, ona o le fai unga fu o whainga palota. Ia se mai sau noanga po lalu tūlanga wo o iai, o lea lawa I whiwha alongolongo atu le atunu, ono lea fo ia, o tele nei mau mea ua tutupu mai, I le sao ma le tonu o na whai. Se a mai aso finangalo langi wha mole mole. Ia, le whaftai ia, ua maea ona saini ale a malu malo whailo I fo ia I la tōna a pena ona whaamanue I nei whainga pālota lai titi ia mana tua foi e whetu I tu malo ia na o le ono le sa paatino le lātou pālota lai titi ia ma le to atasi la le tu malo whale alupo o lea unga na tiklia sa olawa ia le sui lea mai whale alupo ina ua manuia ia na tamu whainga whaamasinonga a o le whai unga la whainga pālota ia le asfarai le vai aso tuana ia mai tu malo I ono ia e fa sui o vainga fa fai al fa tua le fa tua sa mo le tua o le ngwa man mai por fast to fai la to na sa mai ia male to alua mai vainga fa fai al HRPP ia o le
numero na toe whaamaonia ina ua toe whai le whaitau ngā roa ia le whaatino le asuma fuol vai asun e. Ia le tu maula vele ia se swinga. Ona whaokopo ila i o suita maitai e to alua. Ile ua whaonga ia le vaenga whasu wha o le tātou whaavai ia o le lai sao mai tonu ia suita maitai to alua le HRPP. I lalo le tātou 10% foi le na vivesi e foi istaimi no mai ale whainga pālota lai titi o ia whainga pālota tele. Ia le taimi la le nei e foi nei mena tutupuina ua watu ia le pepa foi saini mai e le fionga le amalu le malo. Ia e foi mai le pepa la whaile official declaration. Ia ua tonu suafo to mai tai e to alua. Ia a ua pa le suafo le sui mai whale a lupo. Ia sa tele fo ilu ngā la lo na tula i mai le nā sasi ai o lea ua mai o na toe sau le pepa lo na lua. Ia o lea ua wha mau mai ma le suafa le sui o le tumaro whale a lupo. Ia le fionga ia fuyono te Nina Crichton. Ai e pe o le mea le ua pasilingia le teimi nei. O le tūlanga fuele ua vavei ona tu usui ta mai taine te o rua te tonu. O le pepa lea nā aloa ia mai la fionga i le au maru le malo ono iai le tali tonu ngā nisi. E se ilonga e mai a so se fulu talu ona mai a po iai ni me foi o petition e toi fai ona fato a tu le o suafo i la ua ia te tonu o le whaamaumau ngā loa ia peitai o le whaiunga le whaamasinonga i le ono i le se 10% le na whaiunga le whaamasinonga i le ina o mai e whainga pālo ta tele e whato ama whai ona activate le se 10% pe a mai ia whainga pālo ta lai titi ia o le tūlanga e iai ia vaenga foi e whatai whape tauna se 10 aso e whaatali ai pe iai ni talo sanga to iro le whamasinonga poni ia pili foi e pili e se whaiunga. Ia ona whato a whaia le tūlanga ia peitai. Ia ua whaatino o malawa e le komisino o pālota le vaenga i le pōlava lea na mai ai ia le whaitauina aloa ia le whainga pālota. Ia ai la le si vaenga ona ua ave foi le talo sanga la fionga le komisina i lungo le whamasinonga. Ma e fesilingia i lava vaenga fasu fali le 10% male manatu. E tatau ona fitu suita maitai. E tonu po o lalo o se 10% le ne ia na fai fosi umi o tilo mai la fionga ile. Pamasino sili ile sui o lo fiso lo ia sili le na tu ina atu le talo sanga. Ona manatu whapena ia. Ona avea le talo sanga mamafua anga na vave ona fepuna mai e tonu se tulou ia le fast. Male HRPP, ua vela ua ma interested party i le talosanga ne watu lai mai. I tai o ana mafi le na toi ave tua le talosanga. E o lela wa toi au mai tua le talosanga ale komisino whainga pālota. Ia ai le iei o mai temine lo i lopo ani mafuanga wa toi au mai tua ia le talosanga. Pau le vaenga le ua tau masalo mia o ana mafi le na watu e foi whaasala lauma. Ia o lea ua filfilia e le whamasinonga o whanua masuafa. Ia la fionga po le komisino whainga pālota la fionga ia whai malo matua Matthew le misio. E a vea masui presidente o whamasinonga o whanua masuafa. Ia o ana mawhina le na whamao nia mai ai e le whamasinonga le tūlanga ia o le filfilina o le sui presidente o whamasinonga o whanua masuafa. Ia o le mea patino lea ale whamasinonga o i le whaatino ai ia le tūto atasi o whaiunga le whamasinonga e le ayaina la le whamasinonga maualunga ona e iei lava le komisi po le Judiciary Service Commission ale whamasinonga o whanua masuafa le tai whono ai ia le president o whamasinonga o whanua masuafa la fionga pole ai a kila o ia le tai whono le komisi lea ia iei foi ma le sui whamasino e to atasi ia masui to o lua mai tua. O i la tau la ia le na whaia le whaiunga la leo ua avea i nei ia la fionga ia whai malo matūmua. Ia masui president o whamasinonga, ia o se whaiunga ua pesilingia nei le temi nei le whainga malo al fast. Ona ele ilongoina le minister o whamasinonga, ele ilongoina foi le minister o le office o whainga pālota, e tu sa ai ma le appointments le ua tu lai mai net, ai ina ua luatu le whaasalanga mafi, e to sai male to finga fai malo matumua e tana le tasi le auli
ia ua whaamawai ia la fionga ia whai malo mai lona to finga pa komisina ia ai ona o lea la anga ia tuioe tawa beina lona to finga lea o le sweet president ia pe o se tasile na vai ngai o mali taimi nei o leo lo o to e besi ia ia le tato o tunu o le to finga le na fatino ina ngafi mo le sweet president e to faila to sa o to finga nei e le fasala la wina e tu sai male mauna mai le CEO famasinoga o to finga nei e abatu e folele le vaenga le fa le expression of interest e expresso interest that mana o ele to finga le to faila ila to la tu inato tu si le tulanga le e fiaila male sa ave mo ma minister cabinet po minister famasinoga la fionga ya Paulo sa ka ko pau ai e tai male to fale nei to atasina to ave ese ona ele anga va ele ya to aso na ve ayo ia maloia o se tasio la to nei na fa ma baila va ele ave le fa ele interview ia ona to mai lole fa ola sa ma fai malo matumua ia le la o filia nei fai malo matumua ai o tula anga la pe o terminate e mana o miele sai ni ale malo ona aloa ia o le tofinga nei ia le mai tawa tol sa po kala me te al fitu ana po ia o faile fono ale tatu kabineta ma se tasule ne e mata upu sa fa pena ona tango fia ile fono kabineta ma tali tono tai au fo ila sora le filo e fo ia le vasengo tu stala male au fasal la male fiunga palemia ia lam fai ona mo to se tala a to po le ale tu lango da o ile ne tofinga Whaftai langi. Ia, o lewa manino atu. A se toi fo ia e tua le tātou whaasoa. I le tusi lea na tusi le kumsina. E aveanga i le whai unga palota. E aveanga i le ao le malo. And also, o lei, o man whaatatia le whai unga le whamisinonga sei umar se pulu aso. A lewa a mai le lisi lea e sawe ma tinai e to lua. A lewa saini le ao le malo. E ise so fa la lave ai po ave tonu tu la fono le fa mo ai sa ta tau fo ile o le malo ona fa longo wa e te tau na mai se fautuanga ma le pale mia ma le malo ma le lo yesidi sa ise tu langa fa pe langa sa ise fautuanga na mai le pale mia ma lo yesidi ore tu langa le fo sa ma to fisi sama to fasilingi for tu langa le awa o amai ana fai tau ia le fai tau ngalo ia mo le bana mato Saofa'i ai o fa tali te me sa wai fai se mato tala se tala pe yo me masani ai sa no anga se ia lu mo ele malo ona sa wai le official declare ia le tu langa fo ta ti e fenga palo ta ia matu mai se tala ia mato tu sai matu langa ia peitai wa fi wa fa tali e o male na po mato o mai ele mo lava se mato felo inga mala fiunga komisina ai o le tulanga na sa mato fasilingia ele tulanga wa mo tele expectina au mai e tonu swa fo to mai tai e to olu ele polea na mato expectina lava na o tu malo e fitu e tau na au mai e ona ta atia ila e mo to fitu sfuru aso ona fato a final fai uma 100% ia pe tai o fato ia mato ile sawol me le tai au ia o pi mai ia sua foto mai tai ia a o pa o ia le sua for sui fale alupo o fasili foi la le na le fa moe e tali ia ila fionga pale me filo ingale o lo mam tu stala le sua tai au ele na savalia ia la fionga le minsta fanga palota ia o le tali na ia tu mai e fono kabineta ana po ona mo waila io se tala ato o le tu langa pe a faise tanga ma le fiunga pandemia fa marulu atwai ona e tu salava to fasili ia ma to fasili foi na tu lo ai le fiunga komisina Whaftai Langi, you don't have to comment on this. Ola me o ile o le malo. O me e po wa fai ku au. Por me o se pesca ngaka se po e sangi mai fa balua po ye ngai kusi ala fo me wo ska ye nga ile so anyway e langa launga luenga po pole fo launga luenga you don't have to comment on this but wa le ma ngai ma ko kikiro ku ma le baba ya to le tunu ai me se fo le sila mai mo ala ya tunu I fa fo nei fa tai langi and o amana maloi
I o sta ia fo ia tu la fonga malo le au nganga ma tu lang pa pena. Ia lo solonga lelei ia le tātou whainga malo o le pato amai o na whaila tufanga tupe a le malo ia matatou pisinisi fo ia tourist i mana tua le termina na folosia ai le tala tupe sa tu ese le 5 miliona e fisosoani i whale tali malo mai latou ia whaia latou pisinisi mo ta tangata ta whau mai papo ia le tai au nei la na whaatino ai le atulanga ma na whaali ai le nganga fia o bulenga o whalitari malo o tua operators ma beach fales o no leo ma whai o na luata o la wale tu ele o yese tūlanga pe sa masani ai e alu le tupe ana i o ele pe o whale tupe o na ngai leo tangata au mai e nale tupe o le mele o whanga malo fo e alu sa o la wale tupe i le bulenga ale whalitari malo po o tua operators ele to yaini ngao sa po ile tanga ua ile tu ma le tu mai pepa o le wa sa o la wale tupe i e tatau na ai sa no foi la la fionga le minsta o tupe fionga ya mutpola ana rosa o le vai aso fo e fama ai le 1 miliona 1 miliona la na tu ina atu o tato company tuma oti ma fala putonga tuma oti awala vale fesosoani anise level taimi nei o pangatia la tunu ile poverty i ole sila tala fia na mola fa business se 1 miliona ole afata ape atu ile vai aso fo a 5 miliona lena tufa ile tai au nei i o siatana pe o siata pata i tai na ole tūlanga o lo solonga le leile ia le tautaia ole vaa le whainga malo i le teimi nei. Ma alo whaftai le pale mia ma le tato whainga malo to tasi an mawhisiri langi whamole. O lea le o whaatonu pēa ia whainga malanga ia le Christmas i le bao Australia New Zealand ma tato i Samoa. O whaatonu pēa malanga ia na tue. Ia. Ole o toe lua malanga ia tolu malanga ia toe le au mai fafo yo malanga na le au mai e fafo me tato tangata ia sai fafo ale o tau fie koi malanga po ia wa malanga ia tato tangata ia wa tui na luenga fa vai teni ia sau sa wa ba ale le company nga ba tu tangata banga naila e toe lua e pe toe tolu tato malanga ia tali al terminei a o malanga ia le wa tu wila ma Samoa ia o lo fapena o na tala lava e lua vai e lua so i le vai aso o lo fapena o na fatino e penga malanga le wa tu wila ma Samoa ia ai to lua le to mai New Zealand ia o na malo lua i rona ia se to au ia to so fo Whaftai. Nangi eise si mea te fisa noa iei ono tato taimi. Misi atu e maua. Le ai, le wa ukava o mape o mea tā waia sa tātou tala noa i le so po pauna o mea o leo lo pisa o ila tunu uli taimi ne. Ai malo lama le wamsa ia te o tofo i mai le natu o le vai. Whaftai lava langi po le whaamanoa ina lo taimi o tatonu lea whaia spisa Samoa ne fwoi taimi man ne yaso. Ai mesi o tau le au tustala o si o tātou atunu le au whaamau upu ma le au whaamau tala. Ia awasi o tātou tunu ma le whaafonga. Whaftai mau taimi whaamanoa langi. Whaamalia tu fwoi ua short notice ma whaasotai atu ne yaso. Ona o lefta taunu mai fwoi ispufuanga. Ia nanga mātou e whengaluenga nei toi ma mahon le e malanga e whengaluenga ai. Ia lefta maule manua toi fwoi mai e mele whaamalia tu e tua fine ia e whaftai mo le whaamanoa ina lo taimi tātou whelua i vasfau langi. Tātou whelua i vasfau le alofa o le atua. Whaasoifu e ia langi, whaftai. Ia soifua. Soifua. Nga ua whaafonga mani malo tātou tunu. Lau sida mai mo mai ma lau whaafonga mai le whaatatanuranga ma le tamai tai sinia fwoi, tustala sinia Samoa. Te manatu e leo toi pōsa lilo. I le whaafonga fwoi sio tātou tunu. Ua lau sida fia mea o tupu Samoa. Mea fwoi leo o toi tupu mai. Sa whapeata ita ia ua mai ana mea ua uma. O le a o tūlanga e saunga le mū ma tūlanga e tatau na whaile mi o tonu peitai. Ia le fwoi tu e li ali mani nei mea. Ia, tei, o la li au mua o la so. Whaafonga ku le ngi mea kukupu Samoa. Le fwoi koe ali ali mai. Nga whaapeaka ika ua. Le au la umar kausanga o la. Whanga umar pepe fwoi. Se foi whaalongo ma langona o kangaka. Ale ai, wa mai fwoi ngi kulanga whaapengi. Au mua o la so.
Ole kau fa longa kuli tu ile ile Samoa ngale alangi ile il fenga pa loka le ile il fai kaunga muli le fai kaunga muli le asu fua malor fai kaunga muli le asu fua la ko silingia lo le kom singa le fai mai langi la fiu la ko fa kali ma kom singa ya lule si al mo le al malo ya le la kunga ngala fai mai langi ngala ko mala ko ya le ko foi mai ya lau ai sau ales ile fia finga le fa salonga le declaration le Alfenga palok. Usawai la ma kinga ye ko rua le lau ko valu mai. Ai misi mai la fala lupu pionga. Misi mai la fala lupu ya lenga ko sa pepa muri. E kasia le ngoleng sa wenga fala lupu. Ai o misi fala lupu le fese palok ko sa kanga mo fala lupu le lisi. Ai muri ala wa ye ya le wa ye ngo ko mai ka ia ai o me fula le ka mamla mai tu o le fainga le pasenge le fai ye ele makanga luenga fainga paloka ele fainga o le finge le o le kuma ka ile le o saule ngo o fa ngasi ali I malik ale pakai ku pai la e mai ka waku ko ki ali masalawe vai e fale ma vaenga ma fa ngasi ali o ke le lola por fainga le pasenge le ko le pasenge o paloka nga paloka le toro le fa ingo paloka nga paloka po le fa ingo nga le lola po le lava le faingo mela yo wala yo nga sa wenga fa nga seli ai fa fe ia lolo mkawama le mai nga lo fingo mela lua o le e mai ka waku I nga lo fingo mela lua e va la laka ia yo kile le ua mang malo le pale mai ma malolo makawamba ka fika yai mau kele lunga paloka maulunga foi pasenge ai o siringa le ngai le pulo me o fa finge ye pulo fa ponga mai le tata to langa o le pe uma e fai de bao ki nga uma inga ran pe ia ku dua le ki nga le mai le nga ran pa kasima tafua I pasenge ia pe ola le o lenga wala si dia si de kingale mai so vai ile vai por eso na la si la pasenge e ku dua la pasenge ale kingale mai ale pakai lalu I ku lalu nga lenga ko dua e si dia ku lolo ia ole pe menga lenga mai vai nga ko dua aya wai e fa fkai fa ma vai le kom singo paloka male fenga paloka wai on ko nga ngumela so kalau nga ngumela nga kai le lo pasenge le la le sepul pasenge le o kinga ile lima kas info yo wala ya le lo ka apo me mas kinga wa ki o va ko lima pasenge lima pasenge le wa ko fa apo mas kinga ko le desima des ko le nga ngumela fa fenga kum singa pa lo kam ko le nga ngumela ia ole kusi o le mea lenga fesilingia o le kusi le wa sangi le malo ai le o ka ua mai se fa kuanga le pandemia po le o le famsin city o le fisa famsingonga wai so se vaenga e fai le au le malo e mua le lo yesilima yo ma pandemia e fa kuanga mka upo ale o sangi ole walali ole wala li tu e kaunga luanga ye le fainga kom singol ya wai fai wa umal fainga paloka le fainga ole ale pepa so o ngaia mingiskao o paloka lo yasili po le le vanga lo yasili ma le mingiskal paloka o fainga paloka kwa awa lo malo le wa klia kuma ngaka ye inga fukwa ole I ko inga ya mela we le mai ka waku ya I kala ko ya alangi umalo kom singa sa olor ko inga yang ar fai pungsare ko inga le pe foi isi me mo ya ngale ele se fai pungsa se ola fai malama fai mamlo ko inga ko le le ba ai malama me ngare ngi sa pungsa me ko le le ba ai ale sisila le al malo le il pungsa
malama ko lang ba sau pong sa ala ia le kan sau de fikau ile sau al mo kwa de fikau ia le menga fai ua ko kele la ku ua fa lia lo la ko le mali di ia ai le ro po fe a fai ngi Ele fai unga fa singoli tu is furu aso uma fa nga. Umala ole vai aso ngai pol vai aso fo. E a ko ire furu aso. Pe ale ai ni kangi e fa po ise me Io, se io kongule. Ia unga koe fai le ama fai lola il pasengio. Ale wa mai ka wa ko ise po kalambe ngai wa e siringi ai fo ile kulanga le alitu. O siringi ai le malu siang ol. Kom singol fai nga paloka ia le. Feklenga ia fai malo. Salupo wa o mele siringi ka ka fai malo ia maulunga kulunga kula fongo lunga ko ia kula fongo polar ko inga al me konga nga konga ia ya wa ia litui al kom singa lo ia sili mingska pasilon mingska ko inga lo avelo ko inga vai lele sangi mai ma fa mong ia mai ia alele sa ia vai nga ma ko inga ko valu ia nga va ko pepa mo alelo ia fu ia ia fala lupo le se fai nga palo kono fai ua fiki solo fai ala vea na ke si da fia au muale ka kale ku ko mea ia ka kale ku ua fiki solo fai ala vea o lele ua ola amaka nga maua mari kero mea ele ko fai se kala ole ufa ua si da fia la ku me ku ua o ka makila iki ua la ko si da fia mo me Ele was solo. Wale longa se me ba lea e fai. Wale longa se me lea mi o kongo e fai. Inga ia sao mai me ba lea ia. A baku lea al malo. Sao a koe ma lea mi o kongo. Ia wa fai e ngai ulanga se fa pe ngai. Ia ka ku pele ko se mai ia se kat. La ngofo foi ba nga fai al malo. Al first. Ele ia se so fai skala. Ku ua le kula fongo pe o Samoa le parmia. Ka oko ar kula fungu ia ai nga olea ua bebesi fu ni vai kau laka man kisi masi kau nga lei mama fa ka kani me alofa mama ia olea fai lava ngi me ia ai ka ku le ku ia me ka ku ngu ia pa ma di o fu ile fai ka ko maro longa fu mai ka ko pa sola i kalo me kupu se ni ku nei
O le astona internei sa whataunu ina i fo i le wha moe o pa i o ainga. Ia ona o le wha fotupu. Ia ma le sao i matau o nisi fo o ta māma whanau fo o le pa i o ainga. Ia sa whataunu ina i le astona i sa wa ia lava ma le mātanga o fie. Le nganga fia ma le nganga whaafitai fo. Ia le wha moe na o iai. Ona sa mori mawina fo i nisi o ta māma tutua o le pa i o ainga. O toi uteia fo i o le pa i o ainga. Ia ai maisi fo i o nai tinaha sa iai le wha moe. O le wha moe na wha tauteia e le tofa ia le lua. Ia i lea fo i aso. Ia ai maisi fo i fitalenga ia tō masanga ma lea i pa i o ainga. Sa o la wha tauteia le wha moe. O toi uteia o le e te tonu American nei o le tinam tua ia Silia. Ai maisi fo i le whiunga ia whaitoi. Ia o la ue sa whatamam whatina ia le wha moe ai maisi o na ialong whanau. Ia o wa inga lava i masani ele atunu. Sa wa ia lava sa whapaieina le whiunga le patele. Ia nofo. Ia ai maisi fo i le whiunga te akono. Ali au mua. Ia i lea fo i aso. Ia sa awai fo le tātou TV. I lea fo i vaenga o le pokalame. Ia i le aso tonai. Ia au si malau sila. O nisi ni o ata fo i mo. I le wha moe le aso tonai ni te atu. Nei. Fai au sui ka pauia mai o le ainga ma ko ki fa kalofa pa fai o ya ko ko maru ko mai wa fa ka ye yaso a fe o tu le fe o ka pakele yo me Jacobo ka mula ulu ma se foi ya ko nana o fe ka rema le kua pa ku kuna o ma foi dela a wari fa bo mo le ainga. La valor se como mira, la valor de la mamá. La fe lo ya. Pues yo lo cago con gay, se llegó. Luego para que va puso un orquídeo, que gay parecía para yo. Era la fregaba ahí que sale milagro. Por puya y cabea. Y a poco un fafico. Me fue a fio para yo. Cago mascada se le gay macay por la fale. Ela na fica cai o enche o joga a culepa. Na barro se fu babuia wa kawa na barro. Eu o baú. É que fala ali para o pouco fa. É que fa ele lá o po falata. Na barro se fu babuia. Alguém tu lá? E faz a marca o cabacan. E fa mangigo ele cá com a fia. Awa. Awal fa'afin ngata ni ai fai asal lol vai afir ngata ni mo o se ei lai so tau ai o soli toa ma o nga apa i sa wa o sa me oro le la o le pai ai ngata na toa fa pe fo le ngata na toa
Pa ia le tānu ma wa toa pau rau ma wa upu ia tumua. Leo le tātou. Ai au, kapise ipu la nā whainga wena. Kapise ipu le pa ia o le tātou tunu i a mai se poi. Whāro ngia o le tātou whakasi ai le so. Ia, kapise ipu le au i hofu fau. Le tātou whafau tuari. Ma le whafau tu. Le tātou sau i le tau. Ia, imu sa tātou au i le so. Ia i le tau. Pakele ele han rei mai a mo ua e mua la me ka sa ele sao la foi la I'd like to call upon all of you who are able to follow me, and those of you who cannot. I'm sorry you cannot go back to that, but I'm sure you will be able to attach yourself as we move along. As you all know, this is time special for the invocation of God's Spirit to help and e tautala tu li whanau mai Israelu. E au mai fōi ia te la tō tō. Te tasi le aingo la tō te mama le tō tō. E au mai o la tō li sili la aingo la tō te mā. O tō tō o se furu ma le lua. Ia e tusi fōi le ngoa le tangata i rona ia rama tō tō. diakono e whaere te karo whae lima i mungo o tō te kotasi. E rā lea, e a tātou. I fō ma te tālu. No whapiro ni o no fōa. Nā. Oe la mo rea mal, Samoa, le mātou te le te aro ina whaia, ka vivia o kōpa ia no tō man, e fwoi le le tā ofi, e le umia se leo tō masanu whakano pa ia le kunu, tui sapau ma o e tani, le uwena ma lufi, le whakano la isua ma le mai whanua, fō ma i tu rangi i tu au ma ngā tau, ia e le tai ma le wāo whuti. Awa maua. Ai whawheka i aso lo kako soifua. O le awa le ngei, o le kala ia Yesu, o le ngā maliu makoeku, ua maua ai le file mu. Maua le awa e oska ngoa. E a kako loko mar fingalo mo ua maua i ngei le ka ngoa. Maua ka ngoa e ose a manga. Ai hale anga pa ia ma le ngaluenga le leilonga ia whaia, o le kaulongolongo ia iukaia. Maua leo manga e o se vai. Ai ale vai mai sanga koluka. Ma le vai mai sionga whabai e punga i lunga e maa ngalo e le onga. Maua le vai ai o se ipu. Ai ale au apostolo i a sumalanga au so. Ma lo lako whaimol kaulongolongo. Ma whaife awolo ngā lue solo. Awa ma e ale ngā luenga kausala. Whape foile kuo a manga. Ia o mai o la ko ngaluenga ke le lupe ma lupenga ia le faua la faia ngaluenga Asua eu taulerea. Sa masani o no usora no mau. Ai na whanga me leanga roa ua risito ino le matu ai. O no hoa rora ia. I le ngatara inga o tō ki tōtau. Ai o te aibu sa i mea o te mana o te rora atu. E pa pēlanga no kua te roma ne. E whai le roto tū mana. Ja, ik wist het van me aan. Maar ik loop te mooi of zo. Maar wie houdt ook?
Mira ka tu maspa. Lengay ang muatangafa. Come over here. Magkalala ito. Kaya kung yaras, hindi pa ulo, kaulang, boy. Kaya kung may rafang kaya pengalok kaya kuat. Di may rafang makakita ba poi. Dia mati ako. Dia wa. Kaya nga makuling yes pa kaya ko ka buhay. Sulay nga sa. Lain nga sa. Kaya ko le. Samoa afang ko ko ling yes. Yung mo sumaku ay wali lang mabaingal ka ako ay ng mo sa kafe mo sa afang lao nga ang lao le may surudua ya ko ya demo o mas fugo ko poli ng lao o kele dai mo kele nga ya ko kay gor ka waso may ka ko paras ihan Muya. Lawa palengay pakalay mua. Present! Family Pesala UP40. Don't make me cry. La wama la gay la kwa. Bawo se opua Filippo le so. Ia iai pēra manguio la ufio lunga shumaku ai. Ai e fa manguia ia silia mu farkoi. Papera ko fa ia ko masanga. Se kafanga moe ma se faukanga wai. Lea wa iai le so. Wa ko mai so la ko maku parpala. E ala i sua fa makaya la u kawa venga. Ora ale pala e lo kiki. Ora ale pala e lo wau. Ora akeu lo faku. Lea ye fa nganga inga ila ko ngai. Ma ye fa makala lo nguku. Ile ora ngana. Awasa mo mangai. Samoa fangasolai. Masumako ai ngai yaso iluma. Manguia. Ole ifa umanyo tato pokalame nei fai ba ngole bas e mole tu lenga fa aftai la sida mai mo mai mala fa fo mai ai fa o pele tala ile no foi na fai bastante o no America ia e tele ana pule e tangata India ia la with eli ole fa mo moela ole Samoa moa fai lo lato fa pa ianga lato la with eli na fa nga tangata Samoa tonu nei o lato tu manga fo i fa India cha ma malua fo ile aso de lato
whaafiafianga na whai a maisi o le lato sangisangi mai ia e tu whaatasi o le lato fo ianga nu ia mananga nu o Samoa o se ma nei e le matamata matango fie fo i sila le tunu na iai le vaenga o le whaamui o le ngai kangakai ali tui pe ngai Samoa i inki le lako lau lele leanga le sa whakingoele le sa whaile vai aso kia ngai ia e ka ke vai ako isi kaimi o kungai lunga fia makamaka i e siva mal fia awai fo ima wala fo inga kapa lako ipu e ma lako teis fo ile le ava Samoa le fo yasua mo le kolenga fa kai em salo o i kalanga i sene ku le nei fo vai yasu ka ko climate TV Samoa i sene ku nei mo le kolenga fa kai malanga fa malo ai fo se kala o kaule fak mali i ko fa fong Samoa ia malua be fali o ko fingalo ka ko felua ile vai as fo ile vai asu pe aulia ile lofo malanga le kua ia au tu la epa la fonga ia mo ka ngai au mo te italia o le pe aso i foi ai se tuina na